Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar achher tu lerem sang ralte. Health Minister Dr. Alathang Lianan COVID-19 velo test amuan shet chanchu khol thar RNA automatic extraction bun chung reide uwang le thok tu then khat training mek wang ani ati. Mizo COVID-19 shivei za som paruk enkol mek ani. Vo in me din champa voi somriat panga na chu COVID-19 shileng wangin kumdang angin man thei anilawa aram chanda nangin mun sang sanga manani ram chunga COVID-19 kai anom belzel rolin shiveit enkol na po in ma ason chauzel Health Minister Dr. Alathang Liana chuan COVID-19 velo test amon shet chanchu khol thar RNA automatic extraction bun chunga reide uwang le thok tu then khat training pek le mek wang ani ati He thui voina Aizawl kachunga kaushan enkol quarantine center paruka tlona soin Dr. Alathang Liana chuan lung leilama khol thar lo thleng tur dana tur enfel turin voin khan mithiam pathum tir pheyan ni ati a he kholi lo thleng ma se ICMR in anen dik photanga ya chumi nuwa Pune lama National Institute of Virology pompuina alangai ti soin pong paman phongot theyan nilo ati COVID-19 dauna a kaushan sang Lom ngai an pen chuak the chu lom amati thu soin tun bo ruwa ka kaushan le task force the inpek na sarkar ayu in lom thu soya minister chuan tuna positive enkol mek te singa serious tak anom lo ti soin bo ruwa ka ziom chove shet zel Beisayani atia quarantine center te chup harsana engpo an to kani chuan in thlasung lawa soizel turin acha tuna hian Mizoram poma quarantine lai mi sangret zaria somriat pali anom mek thu soin quarantine center om chua hun tora chuak theilo te po Mizo Christian ril ru taka lo thiam turin angenani Voina atlo zinga 7th day Adventist Fellowship Hall Mumbai le Pune tangalo homi parok enkol me kan ni a no pang pakhati lo chu an negative veka no pang pakhar result po hi athat ngei be se ni helai muna hian task force te kai soina hnuaya an chung ten cho an pethina ni Secretariat Complex BCM Quarantine Center Kerala Gujarat le Bangalore tangalo homi som pani enkol me kan ni a swab sample test result an ngak me kani helai muna omti anei le in manatan an chung ten ni khata cheng za choin abak sarkar in atum saka ton thlani somni khian an quarantine hun chung azodo nani Salvation Temple Quarantine Center ami som pakhat enkol mek te chu goa tangalo hote ani a me pa pani le me chia pakwan ni ani po hian an swab sample test result an ngak meka helai muna omte eile in hi sarkar in atum sakani Ramthar Bishop House mi pali anom meka St Lawrence mi somni panga omin an chung te le ko thanin eile in an tum saka Roman Catholic ko than hian ram chung mun som pasaria quarantine center an nei mekani Amveng Community Center quarantine mek mi som pakwa anoma Goa Delhi Rajasthan le Madhya Pradesh jangalo hote ania an sample test result at hlomani henga te hian task force ten eile in an tum sakani Bethlehem UPC Northeast India Caution biakina enkol mek asama tangalo home parukan oma eile in hi an chung ten an pe a damlo anom lawa swab sample and the test low bok in clinical takhan health minister hian caution enkol quarantine center somalo tlo to a voina atlo te hne na hian task force te chanpuina turpoi safai apevekani Telangana le Meghalaya tangaron ho Aizawl district mi somni paruk te chu JNV Aizawl building ani somni pakhat chung khung ran ani nuwa vo in khan an kholama ho turin chhuati ran ni a hodar te hi Telangana tangalo ho mi pa pariat le me chia som pasari ba ka Meghalaya tanga lo ho me che pakhatan ni voina quarantine center tanga chuak te thla in Aizawl DC pu ejlan zel chuan district thar ani awangin du angin munpa anne thalawa JNV alo omlo chawan ni thlak le ni atia khong shante chu anomna du angin anwam lo ti an riat pui thule hete chunga soisela thom riat om lo chu lom ma ti thule tur chelati thu soya COVID-19 lengme ka amatonga om teril ruwa ngai that lo na om la ya himdam taka an chuak thei chu alom pui thu seibok ni somni pakhat an tling tlak ta ka wangin an kho VLTF ten rom man bik tak an lo siam ani lo chuan mani in lamalu thei an to a an ho huna in veng phim khur tur le mi in an lo thin shikani po in midang tel lo po in andam ka chuak thei turani ti chu anril ruwa da turin a fui bokani
Mizo COVID-19 shiveiza som paruk enkol me kan ni a heng zinga somli pathum chu Zoram Medical College enkol me kan ni a nimena mu chhuat thar panga te chu Mami district mi vek ni in mamita enkol an ni COVID-19 shileng vengaram ria duty khopai khotlangwal ke beiza chi Phuket la cho fapa Chanizan Khan Siha Civil Hospital athi ke beiza chi kumsom pakwa hiram ri tisi ria shileng venga duty lain thoha in adam lova nimin khan tipa damdo in thlan puyani a oxygen te pe kani nuwa ngai to omdeu ani wangin Siha damdo ina la kani a bandwai thla takin Chanizan Khan athi ani Beiza chia ruang hi tukin khan an khwa khopai thlen pui ni a khomi pui ten pasal thamo in an lo huwa ka zan in hian voi ani ang COVID-19 chipui leng wanga damdoi thokte in dai lo na chatak chok jang khai turi mitlom ngai tak tak an la ron pen chuak zela vein khan chung korem ti tlana in long tlai chal mari venga puthat thuna chinza fa te pani silal ven himale sara lal hun pui te chu COVID-19 sheleng do na konga district hospital long tlaya atula piang thok turin anin pe a anni ba ka han David ti thom thanga po in shidaunan mamon apianga cha chuak tura en huam thu district hospital thunei tu te ashil bok heti la hian COVID-19 sheleng wanga district hospital se ha thok tu te in dailo na shia in voin khan FC dal siam yani MSc microbiology PFC bia ka se hatla fanu chu se ha district hospital la COVID-19 don na konga atul ang thok turi ta in pe a nula je lal Emmanuel po atul ang thok turi na in pe a lal Emmanuel Regional Institute of Medical Sciences Imphal atanga BSc Nursing Zirzo ania New Siha East to a puje vanal ngak lianale PHB ngau te fanu ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Voin wai me din champha voi somriat pangana chu COVID-19 sheleng wangin kumdang angin man thei anilawa tukin khan Central wai me President Puvanal Ruatan Central wai me Office kota wai me Puanzar Potpharin CC member te ankal khoma Central wai me chuan Sabet Quarters Group le branch wai me te wai me de voi somriat pangana chibai bukin COVID-19 sheleng wanga kumdang anga wai me de man thei ani don lo thu lo shia tir to a wai me chu tanpui nga de tanpui thin tu ni angin veng le kho chunga mi har sa le chum chia te dap chuaka a thei anga chom dola tanpui ni se ti na cha ani Tourism Minister le Aizawl S2 MLA nibok porabot romoi roi te chuan abial chunga wai me branch pasari te chu wai me de chibai bukin atlo chuaka Minister hian Aizawl S2 bial chunga HSLC pass thar mizani somsari paruk te hna an branch wai me te kaltlangin pass lompuina apenghal bok abial chunga taimataka task force duty te chu fak omati thu sojin mui tuamna asema atula pianga puitura ain rin reng thu ashil bok kolase bial to MLA Minister Pukela Liana chuan wai me dei pol hian abial chunga wai me le MOP branch sang hna chiat ni thatnia zar tur parachute pakha theu apeni Kolasip Sabet Quarters wai me President Pusilian kunga po in tukin khan Kolasip District Hospital le Nazareth Hospital dam lo omek mi samnga pathum ta kanin wai me dei polin poisa fai apeni Siha joint wai me chuan wai me dei pol hian amamo apiang te manatan Tisen unit samruk pathum an pe a Tisen petu te Association for Voluntary Blood Donation Siha in chimtui pui group wai me hola an kalchilani Chimtui pui group wai me hian wai me dei polin Calvary Healing Ministry si hatlan hena tanpuina poisa fai an hlan bok wai me dei pol hian mamit khapui chunga wai me member te po in mamit district hospital dam lo tisen mamo te man turin athlonin tisen unit somni paruk an pe a puk pui branch wai me po in chongbola hola tisen unit somnga pani an pe ni wai me dei pol hian mami Sabet Quarters wai me chuan COVID-19 sheleng lo lut tur venga Tripura ram ria duty pulal pian vula zol nuam borai veng thlama sa me ni som pasaria cha swal tuna Aizawl Civil Hospital omek chu cheng sa nga in an kanani Ramchung mun sanga COVID-19 kai anom bel zel lain shvet en kolna po in ma son chauzela darkar somni pali kal da chung khan shri tangadam mi sang sari zali som pakwa indam doi inan chua sana ton den huna shve zinga za somnga pakhat point bial pasari en kol damanni heti la hian darkar somni pali kal da chung ve khan shikai sing khat sang khat zanga pani mu chwale ni a thi jathum somni panga anom bel bok
ti hian ram chunga COVID-19 kai mu chhuat to zong chu nuai thum sing thum sang ni le jali somni pali anita a mi sang ko zanga somni nan the pui to boka en kol lai nuai khat singa sang thum za paruk anom mek bok Chanchinthar ti top nan tlang pui Health Minister Dr. Aizawl lianan COVID-19 velo test amuan shet chan chu khol thar RNA automatic extraction bun chunga re deuh wang le thok to then khat training mek wang ani ati Mizo ma COVID-19 shivei za som paruk en kol me kan ni voin wai me din champha voi somriat panga na chu COVID-19 sheleng wangin kumdang angin man thei ani lawa arem chanda nangin mun sang manani ram chunga COVID-19 kai anom bel zel rolin shivei te en kol na po in ma ason chho zel chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei